Kako živi Antun Tun? U 10. selu živi Antun Tun. U njega je malko neobičan um. On posao svaki na svoj način radi, jaja za leženje on u vrtu sadi. Kad se jako zmrači, on mrak grabi loncem, razlupano jaje on zašiva koncem. Da li je jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti kuša. Na livadu tjera bicikl da pase, da mu miše lovi, on zatvori prase. Guske sjenom hrani, snijegom soli ovce, a nasadi kvočku da mu leži novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čun, sasvim na svoj način živi Antun Tun.